tuk chua nuam ule thazing ogas ni som pali sang ni som ni panga ni nga ni ani a zoram niu silau ngai tha ang u Dortlanga mi pakhatin an venga tanga school nau pangte ni tin school kaldan nia asoi social media a video a post chuan soi zuya hlo hle video a alandanin nau pangte chu bas kong khar le ahnunga te betin tlak lau om takin an omani video post tu chuan Dortlang le a che vela zirna in then khat Women Polytechnic Hindi Training College Ikfai University le HBC ten an basa zirlai te manchoi lova an phur thin chu ACBOA ten du lovin heng zirna in rang bas khal tu te chu le kha pe in nau pangte chu phur to lo turin an shil ni in a soi he thil tleng chung changa hian advocate engineer lal hriat renga changte chuan hetianga school nau pang ngai sak hi top vat chi ti thupui mangin sikul nau pang te thlawang na takina hawa ACBOA chu an thil ti chung changa court in lan kher ngai lo turin August ni som panga Independence Day ma angai dam dil turin ange na angin na chu advocates legal notice angalo pomsak tura shilin ani lo chuan official taka legal notice in pek po a har chuan lo thua shilani Kolasi police le 34 Assam Rifles zo khosang aizol te tang kop chuan Kolasi taxi pakhata tangin ganja kezi som le gram za som nga panga le taxi khal tu an man Kolasi police tho chwa tarlan danin August ni som pakhat sang ni som ni panga tho tan ni khan MZ05 7197 Maruti 800 atangin ganja hi an mana taxi khal tu le anei tu ni bok Simon Joy kumsom ni pariat son of Japan Rai buk van nei po man ngal ni in NDNPS Act 1985 tlo chanin thu buai siam sakani ganja hi fun so mani a twal chung shal na reta cheng sanga za sari som sari panga huani kumthum nuwa mif ko ching chi pa la khui thei tui sor tan le ani mif ko la khui thei tui sor tur hi sial ho ka la khui thei ching tu te ta le sak photani a tun din muna la khui thei hi ke ji khat cheng som panga le sakani a la khui thei tu yan sor hi von thatani nuwa Mizoram chunga entrepreneurs le phai lama man zo ka pek le chona ni don ani Mifko chairman Pulal Thazwala Roy te chuan kumsang ni somni pani kha Mifko in lakhui theyan sor nun berani awangin khol chhia atama tundin muna chuan zawlu to ka kalpui theyani lo thua soya nakum lama changtlung zo ka kalpui theyan be sei ti asoi Mifko hian kumin jun thla atang khan sap thei sor bulan lo tan thar to boka bai bing le rotwai chin te po siam chho zelan tumani Ionic Sunrise BWF World Junior Badminton Championship 2025 khel turin Mizo Shuttler Sila Ramsang le HLL Thazwala te anin votlinga Mizo player zinga Junior World Badminton Championship khel thei masaberan ni don Kovel hua pa badminton thiam player nau pangrual in el na hi October ni rukatanga ni som pakhat in kar hian National Center of Excellence Amigaon Gohatia neyani dona hemiatan hian August ni kwatanga ni som pali chung National Center of Excellence a trial neyani trial nei tur hian badminton Asia Junior Championship solo Indonesia anei zo ta ka India IO tu te ba ka Badminton World Federation BWF le Badminton Association of India BAI ranking nei sang BWF top 20 le BAI top 18 te ko wan ni Iudai kon star jela ro sang an leng zem khovela thla na music video chuan ninga chung lekin clear to makta duai khata nei tling tuidam tlangwal jela ro sang a hian leng zem khovel mang thanan leng zem music video ati chwa tur thua lo soi to a karma sa ni nga ni zandariat pel shet khan amoi berti chu a YouTube channel RS azadeng ti a ada chwaka ninga chungin clear to makta duai chuanga nei der to ani ni kum top lama youth icon in ti siak laya alhaman thiam
azai ngai na tu ten fu chiang te a anti pha na thlasari kalta a fu chiang lo mo music video ati chwa khan ni ni tling lo shet chungin clear tu makta duai chuang lo nei tling to a tuna hian makta duai li le nuai khat chuang in an clear to ani fu chiang lo mo music video ati chwa nuwa official music video ati chwa le masak ber hian tho le ni August ni som pani zan khan clear tu makta duai nei tling le ta de rani hela hilal ngai sang a le tuidam phwa ani a music le o hi live recording ni in recording studio lun tak Kings and Prophet studio a record ani US a hun mang mek RS a hian a moi ber video hi a zin na a siamani a model po USA a Mizo na thlak Nicole Malsom sangi ani RS a hian lalpa engma kanilo ilaka hian katlom ngoya kachak lo zia isha katiswal le fo chin kalar na te ke kani ka inti ve na zong zong te hi nangin min pai thlak sakla tlom taka ishwai na hnuaya omzel ka du ani ti in alo soi to ani atum dan chuan RS a hi August ni somni hian US atangin Mizoram panin alo ho ang Lok Sabha MP pu Richard Van Lal mangaya chuan Nimin Khan Border Road Organization BRO Headquarters a BRO Director General Lieutenant General Raghu Srinivasana kom Lok Sabha MP pu Richard chuan Mizoram chunga BRO enkol kong tele mason na sang an tho meka te chakle zwala mala turin BRO Director General hi angena pushback project noaya RCC bridge tho mek chol lai lok te chu chunzom watani theinan mala thuai turin angen bok long tlai sia hale champhai districta land acquisition la pek fel lo te po pek fel ani thuai theinan ma la turin angena sia har districta tipalaki lo pe lo po LTT road kong lai meka additional compensation cheng vai bel se somriat pani la tang mek chu ti fel thuai turin angen bokani Lieutenant General Raghu Srinivasan chuan Mizoram an na tho mek te le la tho tur te po a tha thei ang ber le rang taka tho ani theinan malak ngalani tur thu MP hi alo shila land acquisition le compensation la pek lo chung chang po an ngai to ngal tur thu lo shilin Mizoram an na tho te a mun nge ya ena tum thua soi bokani Chief Secretary Charles Lamek pu HLL eng moya kai ruain Nimin Khan Sarkar na thokten Mizoram Secretariat Tuala Nashamuk Bharat Abhiyan Drug Free India Campaign Thutia Manla he huna hian Mizoram Secretariat a thok officer le staff thanem takan tela aizol mun rang sarkar pisa a le district rang he thutiam lak na hun hi manani bok Nashamuk Bharat Abhiyan Program NMBA Pledge Lausir Sokang Kan Ram Rui Lovin Nasataka Ti Boy Mekhi Thei To Pado Turin Ka Intiama Midang Ten Rui Lo Mansual That Lo Ziale Among Thalo Te An Lo Riata In Ven Na Chang An Lo Riata Na Turin Ka Ngai Tuana thar le zumang turin ka intiama kan ram har sat nahi pomin voina hian nasa mu Bharat Abhiyan noya kan pum khala khotlang sungte chian te chau ni lovin te ngei po hi rui lowa filim turin ka intiam boke Sarkar lai puya Ministry of Social Justice and Empowerment chuan NMBA manghian India rampum puya ruihlo do be puya thlak meka August ni khata tang khan tanin tun thlachung zong campaign hi nei turani a nimin kha NMBA kumngatlin na champha ani angin India rampum puya thutiam lak na hunatan manani Nimin Zing Khan Nashamuk Bharat Abhiyan Drug Free India Campaign Mizoram State Level le Aizol District Level Bul Tumin Aizola School le College rang atanga kalkhom zirlai zaruk chuang in kong an zo a Chief Minister Pulal du omana tel pui
mun ni chan mari le sikul pui ko na tangin kong zo hi nei ani a lamwa la lut khomin rally khar na buat sai zui ani chan mari atanga kong zo te hi chief minister hian na vai liama anzinga telve ngalin lamwal thlengina kalani akharna in kho ma hian thu so in chief minister chuan Mizoram hi rui hlo siam na mun pui golden triangle an ti mai de pa om kan ni a akal konga om kan ni awangin rui hlo hi mu tora tam hle thin nima sela rui hlo hian engthil thama min pek lawa wangin kan ban phak le ka om ma se kan ti ve tura ni lo aru ka zwar te po hi khotlang hian nol nga mang u an phu tok shem na mungei ro se mi pui te tang tlangila he thil thalo tak laka hian kan nam hi veng hi mang u kan thalai ten eng rui hlo ma hi hlo ti chin su ti chin hi aboya lu na kongka ani ati a rui hlo boya tang mek te po hwai sen taka kalsan ngam turina fui bok he huna hian khwal za om pilal rin pui health minister le excise and narcotics minister pulal nging lawa mar po in thuan soi nimin tu ka kong zo te hian thusiak kengin an aw rual boka placard siam tu te tan in el na buat sayani a lom mandong tu te ne na lom man hlan nga lani Miss Van Lal Nun Tluangi Miss Grand India kai shwain kalkhom ten thu tiam plechan nei bok Nashamuk Bharat Abhiyan Ruihlaw Tillaw India campaign kumnga na pualin Sorkar lay pui chuan India rampuma nasataka campaign hikal pui turin rua man na asyama India ram chunga district zathum somsari pania kalpui me kania Mizorama district zongzonga kalpui ani he campaign hian Ruihlaw thatlo zirtir le alati velaw te ven him chu atum berani Kumsang khazakwa somkwa atanga tun thleng hian chinchia china Mizorama HIV kai mu chwa chu mi sing thum sang ni zakwa somkwa palian oma kumsang ni somni pali atanga ni nga chunga kai thar chu sang ni zali somsari pakhat ni in anjinga sang khat zaruk pani chu mi pa an ni a zariat somruk pakwa chu meichia an ni anjinga za somli hi naw pai la yan ni Kumin January atanga August ni riat thleng khan Mizorama rui hlo wangin mi som nga pakhatan thi to a heroin le akai noi wanga thiam tam ber rui hlo wanga thi te hi kumsom pakwa atanga kumsom nga pasari in karan ni Excise and Narcotics Department in Mizoram rui hlo wanga thi achin chia tan kumsang khat zakwa somriat palia tanga kumin thlengin Mizoram rui hlo wangin mi sang khat zakwa som thuman thi to a anjinga mi sang khat zaruk somkwa pasari chumi pani in zani som thum pathum chu mei chia anni rui hlo wanga thi zinga kumsom palimi chu anau pang bera kumsom nga pariat chu au upa ber thung kumsang ni pali kha Mizoram rui hlo wanga thi an tam ber tum ni in mi za somli pathum mi pa za somni pani le meichia somni pakhatan thia khati hun lai khan proxy von chu an thi pui tam ber ani kumsang ni som panga chawa tangin rui hlo wanga thi zinga heroin wanga thi an tam tana kumsang ni panga nulama kumsang ni somni pathum kha rui hlo wanga thi an tam le ber tum ni in mi somsari parukin rui hlo wangin nun na an chanani Kumdang ang bokin ramchung mundang rualin Mizoram mun sang sanga August ni som panga hian Independence Day voice somsari pakwana ro pui takin lomanile don Mizoram chuan he ni puala lom na pui ber chu aizol sipai lam wala August ni som panga jingdar kwa a nei chanani ang he huna hian chief minister pulal du oma chu khwalia na ni dona nampuan zar pot parin parade contingent te a indikanga anchi bai buk na chang le tin march past nei zuyani ang chief minister in independence day thu cha asoi zo a national le state award chi sang sang a sem nga langa parade contingent te ne na lom mana hlan bokang Lamwala Independence Day program manzo ani nu chundar som pakhata som big tetan governors at home Raj Bhavana a omle donani Minister Ten Chan in Semin district headquarters zongzonga hetiang hian hunan man puyang
Pulal duoma Chief Minister Aizol, pukesap danga lunglei, puvanlal lana kolasip, pusilal soivunga mamit, pulal tansa nga champai, Dr. Vanlal tlana nathial, PC Vanlal ruata kozol, pilarin puyi siaha, pu F. Roding liana saitwal, pubilal chanzova serchip, pulal nging lova mar longtlay. Subdivision civil le block shanga sorkar angalom na inkom ne yani bokang Mizoram sorkar chuan he hun poimo tak mang tur hian aman na muna tel theu turin kwale tui zong zong te asoma abik takin sorkar na thok te chu Independence Day lom na program tel ngei tura sia ti ran ni Independence Day voice sari pakwa na lom turin mamita inbuat say na siyang kalpuya niya niminto kan GSA Playground mamita parade contingent 10 final rehearsal ne. He final rehearsal hiyan armed contingent pakhat, unarmed contingent pathum, school contingent somle, SSA 520 antela, pukelal klom lava, district board saple, pumani bushan sing IPS sinantel puyani. India Independence Day mamita mantura hian department sang mo phurtura ruat ti chuan anti turan ti theu ba ka he ni pwala puat sai tournament sang khel chho me ka ni bo Nimin Khan Veti Minister Pusilal Soivunga Hovin, Mizoram State Policy Coordination Committee chu Banaka Scheme Noyaran Vulthang tu te mantur, Livestock Insurance Kalpuidan ngay tua in, Planning and Program Implementation Committee room an chukom. He thut khom hi MSPCC Vice Chairman Pukesi Lalmal Som Zavana Kai Shwaya Mizoram Chungaran Abikin Vokvul Tuten African Swine Fever Nat Naleng China Wanga Harsat na nasatakan torchin thu tarlan ni in he nat nalakaranan him nan Animal Husbandry and Veterinary Department chuan theito pama an lak thu ngai thla kani a Mizoram Sarkar Flagship Program Banaka Scheme kaltlangin vokvula bultan tum dil na sangni zanga som pariata om thu tarlan na ni bok. He huna hian AHN Veti Department na ho tu te baka SBI General Insurance Corporation Limited, National Insurance Corporation Limited, United India Insurance Corporation Limited, New India Assurance Corporation Limited, IFFCO Tokyo General Insurance Corporation Limited, Agriculture Insurance Company of India Limited le partner benga thok tu te antela livestock insurance and local puichin to dan le Mizoram Avok Insurance thataka kalpuyani theinan ruaman na an nei dan te antar langani Nimin August ni som pathum sang ni som ni panga ni lai ni chun khan Education Minister Dr. Vanlal Thana chuan Shillok Lovin School Train khatatlo a an building din munle nau pangte zirtir na an pek da na en pui Education Minister hian School Pathum, ITI High School Edok Aided, Salemveng Primary School 1 le Mais Comprehensive School at Loa, ITI High School Building hi Chengnoy Sombruk Pali le singa senga sakmek lazo lawat na chol sana niya harsat na an nei le an mabak te athir puya classroom pani laboratory room library headmaster le teachers common room ani Minister hi ITI High School Headmaster le zirtir tu te nan lo dong songa tu na an din muna harsat na an nei te an lo tlen ani. Minister hian Salemveng Primary School 1 ti top to mun ma le building po a en fia a he school building nuai lam kong an chu tun din muna khotlang in Salemveng market ata nan mang meka achung lam chu post office le thil dang ata nan mangani Minister hian mai school tui kwala mi atlo boka classroom le smart classroom te ICT room te library le vocational education classroom te atlo kwala mei chenau pangten self defense an zir meka boina anto thulama ni in venda nan lo entir bok
Minister hi School Education Secretary pu David Lal Than Tuanga, Director P Angela Zo Than Puyi, SDP pu Silal Than Zarale, Deputy Director pu P Silal Ngai Zwalatin an Joy o Mani. Nimin Khan Social Welfare Minister Pilarin Pui Chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max Kaltlangin Cheng Vaibel che somthum chuang mangin mipuite damdoi in man le anin enkol na sen sawan chok zang khai to ti asoi. Nimina Hive Aizol City Hall Azo Inspiration Foundation buat sai Free Education Program Parents Meet kam website and MIS Launch Program Kwalian niya aman pui na a Minister Pilarin pui chuan Social Welfare Department malak na tibaka Sorkarin tran pui ngai ti ta na hamthat na sang sanga duan ti atar langa Sorkar skula uniform le khabu athlo na simat di thin thua soibok. He huna hian School Education Department Director P Angela Zo Than Pui po in thua soyani. Load shedding a PNE Department how to ten mi pui te siya thiam na an ngen. Nimin Sun Khan Power and Electricity Department Minister pu F. Roding Liana Hovin, a office ha PNE Department how to te an truk homa. Ogas ni khatsang ni som ni panga atanga electric bill software thar Mizoram pu mahmantak chungchanga software thar manjana ni tira electric bill chungchanga har satna omte ti fel thwa kani to thu tarlana ni a load shedding a mi puite siya thiam na an ngen. Meeting an tarlan danin he billing system thara hian consumer ten bill pek na counter pan kher ngai to lovin mobile application PEDM mangin Mizoram khoi hmuna tang po in mani omna hmuna tangin electric bill a pek thei to a he hian electric mang tu consumer te tan nasatakin ol samna asiama department tan po nasatakin ol samna athlena he system thara wang hian electric bill po mu that zok be se yani a tin online mga bill siam ani ta ka wang hian consumer te po in electric bill hun taka andong to anga bill mu lo le mu tlaya om to lawang system thar manani ta ka wanga collection efficiency le billing efficiency lama mason na hian Mizoram in harsat na ato chin aggregate technical and commercial laws AT&CL lama nasatakin ma son pha do nani paper mga electric bill tam tak print ngai thin pumpelani to do na wangin sorkarin sumle pai engi moza ta hum thei bokang he thut kho ma hian tunaya power supply khai lak thin chungchang po soi ho nga lani a furzwal puyare chauta ka wangin RDSS nwaya na tho sang te ngor le zwala kalpui tanani tak thu tar lanani he RDSS na tho me khi mi pui van tlang ta na mason na tho kal me kani awangin load shedding kal pui fo chin chu mi pui te po in she thiama do thei ta ka twa sham turin an nge nani Nimin Khan Mizoram DGP pu Sharat Agarwal chuan NGO Coordination Committee hrai tu te akom Mizoram Police Headquarters DGP Office Khatla a Mizoram DGP le NGO Coordination Committee hrai tu te inkom na a hian Central YMA MHEP MOP MZP le MSU hrai tu te an tel thahle a Mizoram a rui hlo hnuar mek le swalna chi sang thleng thei chungchang soi ho ani DGP pu Sharat Agarwal chuan tlom ngai pol sangin police malak na thataka an thlop thin chu lom omati thu soin an malak na te thlop chun zom zel turin a somani Mizoram Sarkar Women and Child Development Nwaya Women Helpline chuan kumin April ni khata tanga thamasa July chungin Mizoram chunga meichhia te chunga hleilen na thleng report sangsari zali somriat pakhatan dong Women Helpline Office how to te chuan an report mu akum bithlia a an then dana nikum April ni khata tanga kumin March ni somthum chu report an don tamber tum ni in singkhat sang thum zakwa somkwa palian dong ti an soi
Women Helpline Office chin chia danin meichia te chunga hleilen na hi kumsom pariat atanga kumsom li in an tok na sabera hleilen na twar nia in soizinga za asom sari pakhat chu meichia kumsom pariat atanga kumsom li ni in za asom pariat vel chu kumsom li pakhat atanga kumsom rok in karan ni Women Helpline ho tu te soidanin meichia kumsom ruk chung lama po leilen na to kan oma hei hi report an don zinga za apani point panga ani a za apali point panga chu kumsom pasari tlinglo te chunga thleng ani meichia te chunga leilen na hi thuang ni domestic le non domestic a thena ni a domestic abuse hian kuthak ba ka meichia te chunga diriam na tongkam uchuak le vauna tongka mante suma inbum na baka mipat meichiat lam hoile rui thei thil zule damdoi manga du lo chung in rai rui te huamin non domestic violence hian social media manga meicheti mual pho baka hurher na lam zonga meiche chai te meichia te rem ti na tel lova anma ni dik na chanvo rap bet khopa an chanchin le nun man dan chui zui te baka thudik zik luak lo nun ti che thei khopa meichia te be te a hwa mani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theya ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye